Prema beleškama Mila Grigorijevića iz 1990. godine, vojvoda Momčilo Đujić je govorio o događajima u Sloveniji na sljedeći način. Znali smo, ako prihvatimo borbu, uzalud ćemo ginuti. Tenkovska divizija je zaista bila oko nas, iza tenkova vidjela se artiljerija, razbili bi nas. Pozovemo mnoge starješine na savjetovanje i prevlada mišljenje da se razoružamo. Mlađi oficiri i neki borci nisu na to pristajali, ali na kraju krajeva ipak odlučimo, razoružanje. Ja postrojim diviziju, tu je vojna muzika, održim posljednji govor, pročitam pod zastavama posljednju naredbu, razoružanje. Kad sam završio govor, iz stroja istupiše dva mladića i kažu: brate vojvodo, svako tvoje naređenje smo ispunili, a ovo ne možemo. I izvršiše samoubistvo tu predamnom, obojica.